Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Rabbi şrah lana sudurana ve yessir lana umurana ve hlul uqdeten min elsinetina yefkahu kavlana ve ba'd. قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وبعلوم مشايخهم وشيخنا ببركة الحضور في الدارين آمين. الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة. İcaz qısqartып сөйлөө. Сөздү qısqa сөйлөйт, бирок маани кенен болот. Мааниге доо кетпейт бирок. Анан itnab бул узун кылып сөйлөө. Маани кичине мааниге көп сөз алып келүү. Бул дагы ли хикматинда жөн эле алып келе берсе, бул жөн эле татвил дегендей сөздү көбөйтүү болуп калат. Анан ал-мусава мааниге жараша тең сөз алып келүү. 8 bab, anan bir hatima bar degen, bu 8-ci bab ucu. Kullu ma yajulu fis sadri minel maani. Qanday mani bolbosун, sizdin kökürögüňizde, ködönüňizde, je akılыңızda aylanyp atkan, jala yajulu degen aylanyp жүрgөн maniler yumkinu an yu'abbara anhu bi salasi turuqin. 3 metod bar, 3 jol bar, üçöөнүн birөө менен айтышың мүмкүн. Je bul колдонсоң боло берет. Birinci al-musawa وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له للمعنى ده معنىге жараша, мааниге тең сөз менен маанини айта алсаңыз, ушуну мусава деп коебуз. بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس. Эми бул качан кыска сүйлөдү, качан тең сүйлөдү, качан узун сүйлөдү деп айтабыз десе, мындай орточо адамдарга карайбыз. Өтө эле балага алымдарына карап туруп албайбыз. Je bolbosо өтө эле мындай сөздү сүйлөй албаган ылдыйкы деңгээлдеги илимсиз надан кишилер бар да, надан болобу же илим ала албай калды айла жоктон тирилик деп. Ал бир маанини сүйлөш үчүн 1000 сөз айтып салат мисалы. Аларга да карабайбыз деп. Орточо мындай Демек, кайсыга карайбыз? Би ан такуна алал хаддиллази жара бихи урфу аутсатин нас. Орточо адамдардын орто деңгээлинин үрп адаты кандай болот? Ошого карап баа беребиз. Wa humul ladina lam yartaqu ila darajatil balagati. Алар кимдер десе, балага даражасына көтөрүлө электерди деп атат. Wa lam yanhattu ila darajatil fahahati. Fahaha деп мындай кекештенүүдө бир маанини түшүндүрө албаган. Ошол деңгээлге түшүп кетпеген адамдар. Мисалы, наху Estaizu billah ve izâ ra'aytellezîne yahudûne fî âyâtina. Bizim ayatlarımızga mınday çuңkup kirip atkandar. Al degeni tuğra emes sözdörдү süйлөp da. Ayatlardı tigil bul dep, jaman dep, tuğra emes dep, жалганга чыгарып atkandарды көрө турган болсоң, fa'rid anhum, anda alardan 100 bur dedi. Bul ne? Musavaga misal dedi. Ötө kıska emes, ötө uzun emes. Mani kanday bolsa söz oşuga jarasha kelgen. Wal icaz, ikinci tür, ve huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu. Maniden kıska söz menen manini jetkirүү. Birok ma'a wafaiha, uşul ibara kamtap alış gerek, bil garat, sizdin maksatыңызды толук билдире алыш керек. Эгер maksatыңызды билдире албай калса, бул не? Нуксан, ушу балагадан чыгып кетет бул. Наху Qifa, Araplarda şunday söz var degemiz. Je biröөнү, je bolbosо эки кишини өзүнөн өзү tajrid деп коет да, чыгарып алаттан я сахиби деп, я сахибая деп сүйлөй берет ошого. Жок адам өзү. Имам Бусириде айтканбыз го, амин тазаккури жиранин бизи салами. Сен ошо зи саламдагы туугандар, жакындарды эстеп, мазаштадам анжарами муклатим бидами, көз жашыңды кан агызып шу көз жаш төгүп атасыңбы деп айтып. Болбосо өзү бирөөнү чыгардан ошого не болду деп атат. Бул жерде дагы ошондой эки кишини чыгарып алып айтып атат. Кифа тура тургула дейт. Набики ыйлайлы дейт. Эмнеден ыйлайбыз? Эмнеге десе, мен зикра хабибин ва манзили. Ошол сүйгөн адамы жана манзил, ошол айылыңды сагынып, ошол үйдү сагынып, ошодон ыйлайлы тура тургула деп атат. Түшүндүк, Бул жерде эмне мындай icaz bolup atat dese, ne olgan? Damir boldu da, min zikra habibina ve menzilina dep. Damir var go mudafiley. Ошол hazp болгондо. Бирок
Бұл сияқтан мафхум да. Qaysi Habibga, qaysi manzilga ilama qilingiz? Manziluna nahnu bo'lsa da. Turab, o'shaning uchun da birovni suyganini ilamaysan da. Tushundingmi? Kebir nusxalarda qifa deb tura turg'ular deb aytdik-ku. Anan in taqifa to'xtab turasanglar nabiki deb kelganda o'tadi-da. O'shol yerda in taqifa degan so'z bo'lgan. O'shonda anan nabiki. Nega nabkida nabiki deb o'zi ya hazf bo'lib ketib o'tadi-da bu yerda. Nabiki bo'lib qoldi. Antkani bu yerda in taqifa degan shart bor deb o'tadi-da. Hazfdan o'shoni tushunib o'tamiz. Shart bor ekan. Demak bu yerda da ijoz bo'lib o'tadi. Tushundingmi? Bekardan nabiki bo'lib qolgan yo'q. O'zi nabiki bo'lgan. Demak maqomdan tushunukli bo'lib tursa ijoz bo'ladi. Fa iza lam tafi bil gharad, agar maqsadda bu so'zingiz qisqa bo'lib ma'nini bildira olmay qolsa, summiya ikhlalan. Qanda bu ma'nini ikhlal degan buzu degan so'z. Ha? Buzu bo'lib qoladi. Ka qavlihi wal ayshu khayrun fi dhila linnuki mimman asha kadda. Negizi ne deb aytasiz? Aqldu bo'lib turib qiynalib yashagan yaxshimi, je nadan bo'lib jirg'ab yashagan yaxshimi? Jahillikning batqag'ina batib ketgansiz. Biroq yashagangiz sonini yashaysiz. Boy yashaysiz. Qaysi biri yaxshi? Kecha bir hijab kiyganlar qizga so'rab berib-o'tadi-da. Ne uchun yashaysiz dedi. Maqsadingiz ne desa, yashashdan maqsad ham aqcha topish, yeyish, ichish deydi. Boshqa maqsading yo'q. Abu Tayyib al-Mutanabbi aytadi, zikrul fata umruhu sani. Bundan savoblarda aytganmiz, odamning atining ortida, chuvoq so'zining ortidan ati qoldi mana. Rahimahulloh deb duo qilgan qancha, iylagan qancha hozir esib olib, duolarimda ustozma deb. Zikrul fata umruhu sani. Aning ati qolib, endi estelgendigi aning ikkinchi yashosi bo'ladi. Allohdan o'lgan yo'q degan deydi. Va hajatuhu muhtojligi ne? Ma qatahu kudumlik jegen rasxot ele. Va fudulul aysha ashg'alu qolgan narsalar seni alaqdi qilib qo'ygan gana narsalar. Alarga alaqsibadi o'tadi. Agar yaxshi odam bo'lib bu dunyodan jo'nla yashab o'tib ketmay, yaxshi odam bo'lib o'tam desang, tiriligingga bunday azga qanoat qildagi ishte oxirating uchun. Yaxshi odam bo'lib yashab o'tish, elning bunday o'zida qolish degan ham elning o'zida qolish uchun amal qilmaysan. Negizlar qolib qolishda. Al o'ng'ay narsa emas. Jo'nli yuraversam beriladi deysingmi yo'q? Unday bo'ladi. Mehnat qilish kerak. Al-ghunmu bil-ghurmida. Kirishi chiqashaga jarasha bo'ladi. Harakatga jarasha bo'ladi. Demak, aql menen jirg'ab biroq qiynalyapsa dele, biroq aqlimiz bor da jirg'ab yashaymiz deb o'tadi-da zato. Ilmimiz bor. Berki nadan bo'lib boy yashagandan ko'ra bu yaxshiroq deysiz. Bu yerdan ne deydi? Wal ayshu khayrun fi zilalin nuk. Nuk degan al-humqda ahmoqlikning ko'lakosida yashagan yaxshiroq deydi. Mimman asha kadda qiynalib yashagandan ko'ra aqlli bo'libdi. Al yerda bunday elementni qarasangiz, ne? Ahmoq nadan bo'lib yashagan yaxshi qiynalib yashagandan ko'ra deydi. Ma'nini bermay yotadi-da bu yerda. İhlal bo'lib qoldi. Nega desa, nadan bo'lib, jahil bo'lib, biroq boy yashagan yaxshi degisi kelib o'tadi-da. Anan ne qiynalib, biroq aqlli bo'lib o'tgandan ko'ra deydi. Bu yerda shol so'zlar yo'q-da. Maqsadni ochiq bildirmagan uchun buni ihlal deb qo'yadi. Muraduhu anna al-aysha ar-ragada deb sharhlab berib o'tadi-da. Fi zilalil humqi ahmaq nadanlıqning ko'lakosida jirg'ab jengil yashagan xayrun deydi. Yaxshiroq bo'ladi. Emnedan minal ayshi shaqqi fi zilalil aql. Aqlning ko'lakosida aqlli bo'lib ne qiynalib yashagandan ko'ra deydi. Tushundingmi? Buni aytpasam bunday o'ng'aychilik bilan jetavermaydi-da ma'ni. Aqlingiz o'yingizga kelavermaydi. Wal itnab وهو üçüncü türü bu ta'diyatu al-ma'na bi'ibaratin zaidatin anhu.
Manini ошол маниден ашыкча болгон сөз менен жеткирүү. Манинин 10 сөз менен жеткириш керек болсо, сиз мисалы 11, 12 ошондой ашыкча сөз менен жеткиресиз. Ma'al faidat. Бирок ошол ашыкча алып келгениңиз үчүн не бир фаиданы максат кылышыңыз керек да, кандайдыр бир нерсе, хикматты. Жөндөн жөн эле көбөйтө берсеңиз, бул ашыкча татуил же хашу болуп ашыкча болуп кетет. Наху Рабби инни ваханал азму минни ваштa'ala ar-ra'su shayba. Ваханал азму минни, мен не сөөктөрүм алсырады. Сөөк алсыраса, негизи дененин кармап турган сөөк дегенбиз. Сөөк алсыраса бүт дене алсырайт. Ваштa'ala ar-ra'su shayba. Башым не болду? Шайб деген ошо агарган. Негизи мындай күйгөндү айтат да. Башым күйдү деген жалында, ал дегени чачым агарып кетти деп атат да. Ай кабурту дегиси келип атат да негизи. Улгайып калдым, картайып калдым дегиси келип атат. Түшүндүк, а? Бирок сөздү неге көбөйтүп берди бул жерде, ашыкча кылып берди мааниден. Не үчүн десе бул жерде ли мазиди тақрири ва тасбит. Маанини сизге эмне тақрир, бекемдеп, сизге мындай мээңизге бекем отуруп калыш үчүн айтып атат. Түшүндүк, а? Өттө мындай кыжалат, кайгыргандыгын билдиргиси келип атат да, дартын айтып, Аллах Тааланын мындай мээримин алгысы келип атат. Фаида лам такун фи зиядати фаидатун. Эгер сиз алып келген зиядада эч кандай фаидасыз эле жөн эле, эч кандай ага түрткөн нерсе жок да. Алып келе берсеңиз ашыкча, анда суммия татуилан ин канат зиядату гайра мутаайинатин. Анда бул татуил деп аталып калат. Эгер сиз алып келген сөздөгү мисалы үчүн 2-3 нерсе такрар болуп келиши мүмкүн да. Ошол кайсы бири зияда экендиги белгисиз болсо да, мындай таин, муайян, муну дебесеңиз да. Эгер зиядан алып келип туруп, кайсы бири зияда экендиги муайян болсо, бул хашу деп аталат. Ошон үчүн ва хашван ва суммият хашван, суммия хашван ин таайянат az-зиядату да. Зияда ачык, ошол кайсы бири зияда болуп аткандыгы билинип турса, анда бул не? Хашу деп аталат дейт. Фаттатуилу мисал алып келип атат. Наху ва алфа каулаха казибан ва майнан. Алфа деген важада. Каулаха теги кыздын, аялдын не сөзүнү билди деп атат. Важада казибан да, жалган экен. Ва майнан. Майнан дегенде эле өзү майн бул деле казиб. Ва затул инфисали дуна майни. Сулламда келет го. Ва затул инфисали дуна майни. Эч кандай жалганы жок, муну деп кетет. Зату кандай эле баш? Не. التكرار حياتul ilm al-muzakara дейт. Илимдин жашап бар болуп туруштугу бул музакара, кайталоо менен болот, окуу менен болот. Бул жерде не? Казиптагы, майындагы экөөнүн мааниси эле ушул казиб эле, жалган эле, калп. Кайсы бири зияда болуп атат десе, белгисиз да бул, айткан жок. Ошон үчүн не? Татуил болуп калды. Вал хашу наху ва а'ламу илмал яуми вал амси qablahу. Kimдин сөзү эле бул? Шер эле да. А'ламу илма ал-яум. Будан мындай сураса, ва а'ламу илма ал-яум. Бүгүнкү күндү, бүгүн не болгонун билем дейт. Вал амси qablahу. Бүгүндө мурдагы кеченин дагы не болгонун мен айтып бере алам дейт. Валакиннани ан илми ма фи гадин ами. Бирок мен не? Эртеңки күндүн илиминен ами деген сокурмун, мен билбеймин деп атат да.
жазып коюш керек. Валакинни ан ilmi ma fi gadin amidot. Ami degan so'qirman deb aytdi. Tushunibdi-mi? ولكنني عن علم ما في غد عمي bilbeymin dedi. Mutanabbiyle bu kimele? Zuhair ibn Abi Salma dedi. Ya Rab. Demek bu жерде qaysil nerse aşıkça olup atat. Al-ams, keche degan söz qablal yawmda. Bugünden murdagın keche bolot, to'g'rimi? Keche degan kelgandan keyin wal amsi qablahu degende bu qablahu degan sözü ne bolop atat? Hashu bolop atat deb atat. Antkeni wal ams degan qablal yawm degan ma'nini berib atat deb atat. Qabla degan bunday zarf mazruf bo'lib kelgandigi tegi ams ma'ni bergandan keyin bu zarfni olib kelib o'zincha bir tegi mayinga o'xshab ochiqcha ma'ni bo'la olmaydi, o'zincha tura olmaydi deb o'tadi. Zarf mazruf bo'lib shu bir narsa men keladi. O'shol ochiqcha bo'lib qoldi deydi. Antkeni qabla degan söz qabliya. Bu amsning içinde barda. Tushunibdi-mi? O'shaning uchun ochiqcha ushul bo'lib atganligi belgili bo'lib qoldi deydi. Wa min dawa'il ijazi. Yemi ijazga turta turgan narsalardan tashilul hifz. Ne uchun ijaz qilib olib kelasiz desa, jatto jengil bo'lsin uchun. Matnlar qisqa bo'ladi o'shaning uchun. Ko'p narsani jattagandan ko'ra ijaz qisqa narsani jattagan o'ng'ayda. Bir so'z jattagan yaxshi-da, ikki so'z jattagandan ko'ra. Va taqribul fahm. Je bo'lsam tushunishga yaqin qilib, qisqa qilib bunday maqsadni olib keladi dedi. So'zni ko'paytirsang, charjayib bo'lib ketishi mumkin. Va taqribul fahm degan bu yerda jana so'z söökö jetdi deb aytadi-ku. Söökö jetdi. Şol siyahtı deymi? Misal üçün söögüne jetkire saydı dey turgan bolsoň, bir nayza saysa başka bıçak. Oşonda oyloşu mümkün dep atat da, bul может etele kesilgendir degендей. Dese söökö jettiseň anda etти polunu kesip ötüp ketdi degendi bildiret dep atat. Мындай ötö мындай çukur jarat algandygyny bildirgisi kelip atat. Vadiqil maqam. Je bolbosam maqam misal şaşıl gazal dep kelgen go. Aňulap jürgende elik dep kıyqırat da. Bul elik kaçıp ketip atat dep oturbaysın dep. Aga çen al kaçıp ketip kalat dep atat da. Ayatda dagı fa iza halaltum ihramdan çıksaňar anda fastadu dep atat. Fastaduhu misal dep oturgan jok da. Degeni aň ulasaňar bolat degen fastaduhu dep damir oturan fastadu dep koydu boldu alıp saldı. Wal ikhfa. Je bolbosam ijaz ne üçin boluşu mümkün? Ikhfa. Misal muhatap eko birimesinden süýleşip oturgan bolsa, başka biri koşulup kalgan учурда keldibi dese keldi degендей. Barby? Barby. Tapdyňby? Tapdym dep koýat. Emneni tapgandygyny aýtpaýt da. Kim kelgendigini aýtpaýt. Muhatap buýakdagy adam bilbey kalaberet, bir adam bilet boldu. Düşündük ha? Eğer karina bolsa da jön oturup ele keldi dey berbeýsin. Wa sa'amatu al-muhadasa. Je bolbosam day
süylөгөндөн кыйналып турган, тажап турган учурда жана кайфа анта десе культу алилу дейт го, кандайсың десе оору деп айтат. Ал ана алилун деп айтыш керек эле өзү негизи, мен ооруп атам деп. Андай деп отурсаң алилу деп коет болду дейт. Ошондо дагы ана дегенди алып салып атат да. Wa min dawa'il itnab, сөздү көп кылып, мааниден ашыкча кылып айтуунун себептеринен tasbitul ma'na, ошол маанини сиздин зээниңизге бекем отургузуш үчүн такрар кылып башка кылып алып келиши мүмкүн. Wa tawdihul murad, же болбосо сиздин максатыңыз белгисизирээк болуп калышы мүмкүн болсо, бир мисалы үчүн мухатаптын немесине жараша көбүрөөк сөз менен сүйлөйсүз деп атат да. Бир эле максатты эки сүйлөм менен башкача айтканда, мындайча айтканда дей беребиз го. Ошону айтып атат. Түшүнбөсө эмне кылат анан? What таукид. Таукид болушу мүмкүн. Мурдакы маанини такрар кылып алып келет мисалы. Wa daf'ul iham. Туура эмес түшүнүп кала турган бир мындай ишкал боло турган болсо, ошону кетириш үчүн дагы зияда менен алып келет деп атат. Буякта негизи келет ар бири. Aqsamul ijaz. Кыска кылып алып келүү түрлөрү. Al-ijazу imma an yakuna bi tadammunil ibaratil qasirati ma'aniya kathiratan. Бул биринчи жолу бул ижаздын көп маанини камтыган аз сөз менен болушу мүмкүн. Аз сөз, бирок көп маанини камтып алат. Wa huwa markazu inayatil bulagha. Bulagha бул балага илими алымдары ушуну изилдешет деп атат. Wa bihi tatafawatu aqdaruhum. Ушул ижаз кылып, ушул түр менен алып келиш аркылуу балага алымдарынын даражалары ар түрдүү болот деп. Ушунча кыска алып келип, ушунча бирок көп маанини камтып алгандыгы менен бири-биринен озот деп атат да. Кээ бирөөлөр айта алган сөздү башкалар жеткире албайт ал сөз менен, ал маанини жеткире албайт да. Wa yusamma ijazа qasrin. Qasr деп атат. Hazf жок да бул жерде. Кыска сөз алып келет, көп маанини билдире алат. Нахву кавлихи таала ва лакум фил қисаси хаятун. Өч алууда силерге жашоо бар деп атат. Мурда айтканбыз, арабтардын ал-катлу амнау лил катли, өлүм эң тосуучураак деген сөздөрүн айтып мактанышат эле дейт да. Биз вообще сөз айттык дегенде. Бирок ал жерде al-qatlу деген сөз эки жолу келип калган. Аятта валакум фил қисаси хаят. Алар деле өч алууну айтып атат негизи. Өлтүрүүдөн тосот депчи. Өлүшүнү билген адам өлтүрбөйт да, демек тосот экен. Бул жерде жашоо деген сөздү алып келип туруп, өлүм деген, өлтүрүү деген сөздү бир дагы иштетпестен тиги маанини берип коюп атат да, тетирисин. Өлтүрүүнү билдирип коюп атат. Хаят деген сөздү иштетип туруп. Мындай алып келе албайт адам баласында. Демек, өч алуу деген нерсе бар экен. Өч алсаң, хаятун деген, мисалы үчүн, туугандарында деле болушу мүмкүн да. Өч алса, буякта туугандары мындай тынч жашайт дегендейчи. Бул бир тууганын өлтүрүп койсо, бул адам тиги көз алдында басып чыргап жүрсө, бул жөн жашай албайт да, тынч жашай албайт. Ошол дагы жан дүйнөсү жай алат, тынчып калат. Өлтүргөн адам өлүш керек деп атат. Адам эгер бирөөгө кол сала турган болсо, бул дагы өлтүрүлүшүн билсе, бирөөгө кол салбай турган болот, коркуп жашап калат, кой тынч эле жүрөйүн дегендей. Ушунча маанини бири бара менен ушинтип билдирип коюп атат деп атат. Тетири маанини билдирип атат да, хаят деген сөздү алып келип. Арабтар өздөрү там берип берген да буларды окуп. Wa imma an yakuna bi hasfi kalimatin aw jumlatin aw akthara. Же бул биринчи ижаз кылып алып келет. Буну ижаза касыр дедик, хазф жок бул жерде. Мо экинчи түрү жумладан бир сөз же бир жумла же бир канча жумла хазф болуп кетет деп атат. Ма qarinatin tu'ayyinul mahzufa. Бирок шу хазф болгон сөз же жумланы билдирип турган карина болот деп атат да. Түшүндүк,
Va yusamma ijaza hazfin deb ataladi. Ne uchun? Antkeni bu yerda hazf bor. Fa hazful kalimati ka hazfi la fi qawlil imri'il qays. La degan hazf bo'lganda o'tadi. Imri'ul qays aytib o'tadi. Fa qultu yaminallohi. Men aytdim deb o'tadi. Yaminallohi je bo'lsam dam bilan o'qsa bo'ladi. Yaminullohi deb mansub emas. Abrahu qa'idan. Men shu yerda o'tiram. Hech yoqqa ketmayman. Walau qatta'u ra'si ladayki. Senin aldığında men başımdı va avsali je bo'lsam avsal deb bir müçö başka müçöden ajraşı mümkün bo'lgan yerlerde o muğundarınız. Bardığını muğundardı çağıp taşlasan da men senin aldığından ketmeyim. Bu yerde abrahu degende la abrahu bo'lganda. Ne üçün? Bu kananın bir tuğanlarından da. Ma bariha degen var, men fakka ma zala degendir. Ma bariha da la abrahu bo'lgan. Tushundik ha? Ne üçün hazf qilib saldı bu yerde? Antkeni bu yerde hech qanday bunday abrahu degen la abrahu nafi emas, isbat eken degenge hech qanday çataşpaydı da. Arap tilinde yaxshi tushungan odam o'qishchiga sirazi la abrahu deb tushunadi da buni. Isbat qilib tushunmaydi, manfi qilib tushunadi. Tushundik ha? O'shaning uchun ketpaymin deb o'tadi da. Nafida. O'shaning uchun hazf qilib saldi deb o'tadi. Antkeni eğer abrahu bo'lib isbat bo'lganda yaminallohi deb antishdi da. Vallahi anda abrahanna la abrahu degende tavkid kelish kerak eladi o'tadi da. Lam je nun keladi oyog'ida. Anday kelmedi, jo'lla mudari keldi. Demek bu yer la abrahu ekan deb tushunib oladi o'tadi da. Qarina bor bu yerda. Tushundik ha? Demek bir so'z hazf bo'lgan. Wa hazful jumlati ka qawlihi ta'ala istaizu billahi wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablika. Payg'ambarimiz aytib o'tadi, agar seni jalg'onga chiqarishib atsa, sende murda payg'ambarlar dele jalg'onga chiqarilgan. Emne uchun aytib o'tadi buni? Ay fata'assa wasbir. Demek ne qiladi? Fata'assa o'sholar jalg'onga chiqarilganligi bilan bunday jon dunyoning joy olsin, sen ele emas deb o'tadi da jalg'onga chiqqan. O'zi shunday bu payg'ambarchilik. Bardığıyla iman keltire bermeydi. Kuyup ketesin de içinde hak, tozok, beşti körüp durasın, barıp aytsan iman keltirmeydi. Fata'assa demek oşolardın murdaki paygambarlardın okuyalarından özüne mınday жүрөгүң жай алсын мындай карап мен эле эмес экен деген wasbir sabır kıl деп атат. Ушул жумлалар хаз болгон dedi. Бекерге айтпайт да. Seni жалганга чыгарса мурдакылар деле жалганга чыгарылган деп эле калып кетпейт да. Бунда фаида эмне десе, демек сен сабыр кылышың керек. Бул сразу эле иман келтирип калбайт. Tushundik ha? Va hazful aksar bir qancha jumla hazf bo'lgan. Nahvu qawlihi ta'ala istaizu billahi fa arsilun. Bu Yusuf alayhisalom turmada jatganda iki kishi tush ko'rganda tushun javob bergan. Sen murda xizmatingga qaytib sharab tashib xizmat qilib qolasan qo'joyiningga. Sen ne asılasыңda başыңды ne qushlar jeyt degandey o'shonsu chindab o'lgan. Belki birinchisi o'z xizmatına qaytgan sarayga. O'sho başçı padişası tuş görüp durup aytqana. Şunda tuş jorip bergile degende tuş jorip beriş alбай койгон. Анан кийин ошол жерде Yusuf алейхисаламды эстеп кеткенде, унутуп калып 5 жыл, 7 жыл жатып калган түрмөдө. Барып айт кожоюнуңа дегенде, шундай Yusuf деген бирөө жатат, зулум камалып кеткен, мазлум байкуш, айыпсыз камалып кеткен деп айт десе бар унутуп калган да. Унутуп калып шунча жыл жатып калган. Ошондо түштү жорганын эстеп кетип эстеп атат да. Ушундай билет эле, эгер мен айтып берейин жол түштү фа арсилун. Бирок арсилуни мени жибергиле, мен өзүм айтпайм, тиги айтат деп атат да Юсуф. Анан Юсуф айюха сиддиq деп кирип барып атат. Эй чынчыл Юсуф деп атат. Ал деген ортодо эмне? Ай арсилуни ила Юсуфа деди. Ли астабираху ру'ya. Түштүн жорулушун сурашым үчүн сурайын барып. Фа фаалуху. Анан муну жиберишти. Fa'atahu ve qala lahu anan kelip durup Yusuf aleyhisselam aytdı. Ya Yusufu ayyuha siddiq deb.
Ошондо айтып атат. Ортодо 2-3 жумла хазф болуп кеткен деп атат да. Мен жибергиле деп туруп, я Юсуф дебейт да. Aqsamul itnab uzun süйлөөнүн түрлөрүн айтып атат. Al-itnabu yakunu bi umurin kasiratin. Bir qancha türü var. Minha zikrul khas ba'dal am. Birinchi khas kelет, keyin am kelет. Nahwu ishtahidu fi durusikum. Сабагыңарда не аракет кылгыла, аракетчил болгула, wal lughatil arabiyya. Arab tilinde деп да кошуп кетип атат. Өзү дурустун ичинде al-lughatil arabiyya бар болчу. Амда айтты даган, khasты айтып атат. Wa faidatuhu. Не үчүн мынтип айтып атат? At-tanbihu ala fadlil khas. Бул өзгөчө мо араб тилинин маанилүүлүгү үчүн да. Ka'annahu li rif'atihi мындай маанилүү болгондугунан башка сабактарга караганда джинсун ахар мугайирун лима каблаху. Дурус бар го наркы. Аларданга караганда бул al-lughatul arabiyya башкача, башка бир джинс сыяктуу да деп атат. Башка бир түр. Маанилүүлүгү себебинен. Эми бул араб тилди мисал алып келди. Мисал үчүн сиз эмнени айтышыңыз мүмкүн? Фикхты айтышыңыз мүмкүн. Wa minha zikrul am ba'da al-khas. Abul tetris birinchi khas kelatan keyin amni alib kelamiz. Nahwu ka qawlihi ta'ala Rabbighfirli wa liwalidayya. Meni kechir ya Allah dedi. Wa liwalidayya ata-enemdi wa liman dakhala baytiya mu'minan. Menin uyuma mo'min bolup iman keltirip kirgenderdi dagı. Wa lil mu'minina wal mu'minat. Uyuma kirbese dele bardyk mo'min musulmandарды kechir dedi. Өзү al-mu'minin wal mu'minat дегенде өзү ата-энеси бардыгы ошонун ичинде бар. Не үчүн алып келип атат? Анткени биринчи өзүн алып келди дагы, кийин өзүгө эң жакын, мындай мойнунда милдет болгон ата-энесине дуа кылып атат да. Түшүнүп атабыз, а? Анан жакында үйүмө киргендер деген туугандары, кошуналары, бала чагасы, анан башкаларга чыгып кетип атат. Түшүндүк, а? Анткени ушул жакындары мунун дуасына акылуураак адамдар болчу да деп. Жана намаз хафизу ала салавати вас салатил уста дегендей. Намаздарга мындай бекем болгула, сактагыла, вас салатил уста ортоңку намаз деп айтат. Ортоңку намаз ошол намаздардын ичинде бар болчу. Бирок маанилүүлүгү үчүн айтып кетип атат деген. Wa minha al-idahu ba'da al-ibham. Бул итнаб сөздү көп алып келүү эмне үчүн болушу мүмкүн? Биринчи мубхам зикир кылынат белгисиз болуп. Кийин анан идах болуп ачыктап келет ошону дейт. Наху амаддакум бима ta'lamun. Бима ta'lamun. Силер билген нерсе билесиңерди, Аллах Таала силерге берди го деп атат. Кубаттады. Эмнелер десе ошону ачыктап бима ta'lamun деген белгисиз деп атат да. Кайсы билген нерселериңерди берди го деген. Кайсы нерселер ачыктап Amaddakum bi an'ami wa banin. Sizlerge mal koy baylık jana bala çaka berdi. Wa jannatin wa uyun. Sizlerge bakçalardı berdi, egin başka anan bulak suulardı berdi go. Dep şo bima ta'lamun degende açıklap kelip atат. Wa minha at-tawshi'. Tawshi' degen ne degen? Wa huwa an yu'ta fi akhiril kalam bi musanna mufassarin bi ithnayn. Birinci musanna kelet sözdün ayağında, anan söz musanna ekilik türde bir nerse gelet, oşonu açıktap eki nerseni bölök kılıp alıp gelet. Oşul dağı itnapka kelet. Je bolsam 3 nerse, anan 3 nerseni açıktap gelet. Misal üçün salasatu aşya deyit dağın, muno dep aytat. Ni'matani, azimatani, mağbunun fihima kesirun min adamlar ne? Kabilette jüret. Dep turup as-sihhat wal farag dep ni'matanini bayandap kelip atат. Ka qawlihi umsi wa usbihu min tazkarikum wasiban yarsi liyal mushfiqanil ahlu wal waladu. Kaygırıp men silerdi estep ne keç kirgizem, taң attıram. Usbihu wa umsi wa usbihu min tizkarikum sizler dese. Yarfiliya men şol kıynalıp atkanma koşok aytıp atat. Ha?
al-mushfiqani. Eki mınday kүйümdü maga qoşaq aytdı. Bayquş kıyım bolşuady. Kim dese al-ahlu wal-waladu deydi. Üy bile jana baldarım. Ha, tuğandары jana baldары dep al-mushfiqanini bayandap geldi. Bul dagı ne? İtnapqa kiret deydi. Tushunibdi ha? Ayatdan nega qisqa olib kelib turib amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami va banin desa, bu ne'matni bu estetib qo'yish, ul maqom shul bo'lib o'tadi-da, sizdan shukr talab qiladi. Shunday berdilar o deb. O'shuning uchun olib keldi. Aslında sharhda aytgan ekan, ko'zim tushib qoldi. Qapilettikdan bunda o'yg'ota qo'yib bo'lib o'tadi-da, qarag'lar, mo'minlarni berdi o deb. Wa minha at-takriru li gharadin. Takrar bo'lib keladi bir narsa. Biroq maqsad menen, ha? Qanday maqsad? Ka tatwilil fasli. Katulil fasl. Misali bir narsa jönündө aytatdagı ortada аны sipattagan sözдөр көбөйүp ketет. Xabar kelerden murda oşol nerseni qayta aytып turan аны xabarda aytat-da. Fi qawlihi innamra'an bir adam deydi. Damat mawasiqu ahdihi. Anın uadalары mындай ulanıp turat. Mындай buzbayt uadаны деп атат-да. Түшүндүк, ha? Ala misli haza bu damat mawasiqu ahdihi ala misli haza degan söz sıfat bo'lib o'tadi-da. Qaysiga? Imra'anga. Oşoga sıfat bo'lib keldi. Söz uzarıp ketdi da sıfat men mavsuf var, ana sıfat var. Sıfat öte uzarıp ketkenden keyin mavsuftu mында xabar mubtada bo'lib kelgan bo'lsa bölüp qo'yib o'tadi-da. O'shuning uchun innahu deb damirni shu imra'anga qaytarib takrar qilib qo'yib o'tadi. O'zi ana aytpasdan la innamra'an damat mawasiqu ahdihi ala misli haza. Shunday narsalarga va'dasi bekin bo'lib turgan adam la karimun desa bo'ladi negiz. Karim adam debchi. Uzarıp ketkenligidan innahu deb damirni shu yoqqa qaytarib takrar qildidan la karimun deb aytib o'tadi. Tushundik, ha? Wa ka ziyadati targhibi fil afwi. Mындай keçirүүгө, keçirimдүү болууга кызыктырууну мындай зияда кылып атат да, көбүрөөк таргип кылып атат. Fi qawlihi ta'ala estaizu billah inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Ayalдарыңар, балдарыңардын ичинде силерге душман боло тургандар бар. Душмандар. Fahzaruhum. Сак болгула дейт. Кандайча десе бул жахилия бүттү, ислам келген учурда ата-эне исламды кабыл кылса же күйөөсү кабыл кылса аялы болбойгондар бар да. Же балдары мусулман болбой калгандар бар. Абу Бакр радыйаллаху анхунун балдары чыгып мушташты го Бадрда эле, хатта согуш. Нух алейхиссаламдын аялы мисалы. Ошон үчүн сак болгула деп атат. Мусулман болдуңбу, ошол учурда мындай секрет айта турган болбогон да, даже аялына да. Аялыңа айттың болду, көчөгө айт. Радиога айттың не, аялыңа айттың не дегендей да. Я. Андай деле болушу мүмкүн. Мисалы, Асия энебиз фараон капыр болду. Тафсирди караш керек да, эмне үчүн хас буларга айтты деп. Галибан болушу мүмкүн. Wa in ta'fu wa tasfahu. Eger sizler keçirseňer ökö ta'fu wa tasfahu wa taghfiru bardыгы ne? Keçirүү manisinde de. Qayta keldi. Fa innallaha gafurur rahim. Allah Taala keçirimli, merimli. Bul jerde keçirүү, ta'fu wa tasfahu wa taghfiru degen qayra kelip atat nege? Oşol targib kılıp atat da keçirimli bolgula depçi. وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Sizler жақында bilesiňер da Takasur сүрөсүндө тозокту өз көзүңөр менен көрөсүңөр дегенде такрар келип атат деп атат. Эскертүү да. Жөн эле такрар эмес бул жерде. Шундый коркутуп атат да. ومنها الاعتراض. İ'tirad деген cümle i'tiradiyya deb ketebizga.
Misal üçün qala rahimahullah da rahimahullah qoşup ketebиz. Jaa şeyhuna rahimahullahu taala deb misal üçün. Wa huwa tawassutu lafzin bayna ajza'i jumlatin. Bir qancha jumlaning içindeki bölüklerin arasına bir lafz qoşup ketesin, je süýlemdi qoşup ketesin da rahimahullah degende. Aw bayna jumlatayni murtabitatayn. Bir-biriga tiyişeli baylanışlı bolgan iki jumlanın ortasını şunday jumla menen je lafz menen bölüp ketesin. Ma'nan, ma'ni jagынан bir-biriga murtabit bolgan jumlalardy aytyp atat. Ne üçün muntip sözdü ortaga qoşup ketesin dese, li gharadin dep atat da, bir maksatda. Bekerinim qoşpoysun. Nahwu inna 80 80 jaş deydi. Wa bullightaha degen oşoga Kudayım seni daga jetkirsin dedi. 80 jaş degen hem Kudayım sağa daga nasip kılsın dep qoşup ketip atat da. Bullightaha degen şoga jet sen daga. Biroq qad ahwajat bul 80 jaş meni muhtaç kılıp koydu kulağımda. Sam'i emnege muhtaç? Ila tarjumani deydi. Переводчикке muhtaç kılıp koydu, kotormoçuga. Antkeni birөө süйлөйт, buyakta tuğanlarım süylöp tur. Atam, onday dep atat, sizge keliptir dep, dep oturasın dep atat. Ortada birөө jetkiriп turат sözdü deydi. Jönököy kelgen adam süylöse, anday adattagıday эле жөн эле башка адамдарга сүйлөгөндөй сүйлөйт да. Ал мага угулбайт. Переводчик тугандар не берем мисалы, мага кыйкырып турат деп. Kээ бирөөлөр буну дуаун лаху эмес, дуаун алейхи деген да. Бу каршы дуа дейт да, шунтип калсын деп атат да. Шунда жетип 80 жашка кулактарың жаш укпай дегенде. Шунтип калды деп атат дейт да. ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Kapırlar ne? Kız törölse bul Kudaydın kızı dep aytat. Lillahi dep. Subhanahu. Biroq Allah Taala anday nerseden aruu dep atat da. Ayalı kızı balası degen nerselerden aruu. Bul adam jinsi, mahluk jinsinden emes da. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Anan özlerini ne deydi? Kalagan, özü, nafsi kalagan nerseler, bu bizdiki deydi. Uğul törölse ama bizdiki deydi. Bul jerde subhanahu degen söz cümle i'tiradiyya bolup ne? Allah Taala aruu zat dep qoşup ketip atat. وَمِنْهَا الْإِغَال وَهُوَ خَتْمُ الْكَلَامِ بِمَا يُفِيدُ غَرَضًا يَتِمُّ الْمَعْنَ بِدُونِهِ. İğal degen mübalağa kılıp bir kalam bütürüş de odat. Bir söz alıp kelet ayağında. Biroq anı alıp kelbese dağı kalam tamam bola öğretele deydi. Mübalağatan qoşup ketet da. Ansız dele mani büttele ücüdü. Kel mübalağati fi qawlil khansa bul bir tuğanna ayt odat. Wa inna sakhran sakhr degen maqta odat da. Tak. Bir tuğanını maqta odat sakhr degende. La ta'tammu al-hudatu bihi. Tamma degen anı eğirtişet dep atata. Anın artından. Kimder eğirtişit dese, munda karapayım el emes. Al-hudat. Hadiler deydi da. Jol başçılar anı eğirtişit dep atata. Şundasınlar, jönököy adamlar emes. Jol başçılarga jol başçı dep atata bu. Al-hudatu bihi. Ka'annahu bul bir tuğanı alamun bir mınday belgi jelekse alamda biyik toğun aytat da. Anı körüp ele turasыздар, şu toğga qarap kete beresiz. Mani büttü. Fi ra'sihi naru. Şol toğ biyik toğ anın üstünde ot jagılıp turgan siyaktуу biyik toğ dep atat da. Al toğun üstünde ot jagılıp tursa dağı da körünöt dep atat da, tünü dağı bez problem keteber. Uşuntup mübalağa kılıp atat. Fi ra'sihi naru degende aytpasa dele toğ dese uju boldu, түшүнүктүү эле dep. Şunu iğal dep aytat. ومنها التزييل وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها. Bir cümlenin ardından başka bir cümleni alıp kelet.
Бирок мунун маанисini birinchi jumla уже айтып бүткөн. Экинчи jumla ошону эле айтып атат да. Биринчини такид кылып эле алып келет дейт. Түшүндүк, а? Wa huwa imma an yakuna jariyan majra al-masal. Бул макал сыяктуу болушу мүмкүн. Не үчүн макал сыяктуу десе, анткени экинчи жумланы алсаң, бөлүп алсаң. Бул өзүнчө мустакил болуп, өзүнчө эгемендүү болуп тура алат да. Көз карандысыз эле тура берет, жумла там болуп тура берет. Листиклали ма'наху ва истигнаихи амма qablahу. Мурдакы биринчи сүйлөмгө муктаждыгы жок болгондугу үчүн. Ке кавлихи та'ала жаа ал-хакку ва захаqa al-batil. Ислам келди, куфр жок болду деди. Ва иннал батила кана захуqa. Батил нерсе, куфр не жок боло турган нерсе, бир күн эмес бир күн баары бир бүтөт деп атат да. Al-batilu kana zahuqan дей берсеңиз, бул боло берет, өзүнчө сүйлөм боло алат бул мындай. Макал катары. Калптын казаны кайнабайт дегендей да. Ушинтип айтып бере берсеңиз боло берет дейт. Бардык жерде. Бул биринчи түрү, масал катары болду. Биринчи сүйлөмгө көз карандысыз. Wa imma yakuna ghayra jarin majra al-masali. Экинчиси масал сыяктуу болбой калат дейт. Не үчүн десе ли адам истигнаихи амма qablahу. Мурдакы сүйлөмгө байланышы бар да, бул андан көз карандысыз боло албайт бул. Түшүндүк, өзүнчө бир маани болуп тура албайт да. Ке кавлихи та'ала залика жазайнахум бима кафару. Биз ушул жазаны не үчүн бердик? Ушул капыр болгондугу үчүн бердик. Булар не кылган? Fa arsalna alayhim saylal arimi. Мындай бүт таштарды тең агызып кете турган бир күчтүү селди жибердик аларга. Аят келет, а? Wa baddalnahum bi jannatayhim. Jannatayn. Эки бакчасыны биз алмаштырып салдык деп атат. Гүлдөп турган шундай мөмө бер байып, шундай болуп кеткен адамдарды ал бакчалары шундай куураган, шундай неме болуп калды дегендей. Бунтип айткандары бул капырларды ушул иши үчүн шундай кылдык дей турган болсоңуз, бул өзүнчө айта албайсыз да. Ва жазайнахум бима кайсы деп түшүнбөй каласыз. Мурдакыны айтмайынча да. Анан ушул жазаны бердик. Ва хал нужази иллал кафур. Ушул жазаны капырларга гана беребиз деп атат. Түшүндүк, ушул жазаны ушундай капырларга беребиз десе, муну биринчи сүйлөмдөн ва хал нужази деген экинчи сүйлөмүңүз өзүнчө не мустакил болуп тура албайт деп атат. Бул жазан кайсы жазан деп түшүнбөй каласыз да. Эгер мындай жалпылай ала турган болсоңуз, жазаны капырларга беребиз дегендей макал сыяктуу алсаңыз, анда болот, биринчи түргө кирип калат бул. Бирок бул жерден ушундай жазаны мунуларга дегенди түшүнөсүз да. ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. Bir kalamda тура эмес bir маани түшүнүлүп калышы мүмкүн жерде bir сөз алып келесиз, зияда кылып, итнап кылып. Bima yadfa'uhu, ошол ихамды, вахымды кетире турган сөз алып келесиз да. Тура эмес түшүнүп албасын дегендей мындай сөздү кайт кылып кетесиз. Бул мухим нерсе мунучу. Усулда дагы мукайят мутлак дегендер бар го. Мындай сүйлөгөндө ар бир сөзүңүз муну дегендей точно сиздин максатыңызды билдирип туруш керек да. Сен мындай дедиң, ага бул деле кирип кетет да, дебейгидей болсун да. Так сүйлөш керек. Наху фасаqa diyaraki, сенин жериңди не сугарсын, мындай суу болсун деп атат. Ошол саубур раби'i, жазгы жамгыр, ва диматун тахми деген. Бирок бул нерсе, бул жамгыр күндүн же түндүн 3 бөлүгүнөн бири өсү. Мисалы үчүн 12 саат боло турган болсо, бул 4 саат жааган жамгыр, бул анан бир жумага чейин уланса 4 сааттан баштап. Ушуну ошо дима деп коет. Диматун. Муну уккан адам бир жумалап болсо, анда сел болуп кыйрап кетсин деген бар го, жарым саатта эле жууп кетип атпайбы экеде. Ушундай каршы дуа кылып атасыңбы дегендей ихам туулуп калды дейт. Ошого не деп атат? Гайра муфсидиха, талкалап фасад кылбай турган деп байлап кетип атат да сөздү. Каршы дуа деп түшүнүп албасын деп.
Emne sugarsın? Saubul rabi' жазгы жамгыр ва диматун tahmi деп атат. Егер тек койгондо теги сен мондай деп айтасыңбы дегенде ихам болуп калат эле дейт. Tahmi деген тасил маанисинде. ومنها التكميل وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حسنا. Söz бүтөт, бирок мисал үчүн мубтада хабар дегендей, ага бир зияда келет, фадла алып келет, маанини кооздоп тура турган. Бекерге алып келбейт да, бир нерсеси бар. Наху ва ют'имуна at-ta'ama ala hubbihi дегенде кедейлерге тамак берет дегендин өзү карам да. Икрам болуп атат да. Даже сараң адам болса деле да. Ама ala hubbihi деген өзү жакшы көрүп туруп өзүнөн тигини тандап, ошону жакшы көрүп атат да, өзү жеп алгандан көрө тигини артык көрүп бергендиги бул жерде сараң адамдай кыла албайт да. Чындап карим адамдар кылат муну. Ушундай берет тамак десе садака боло берет. Сараңдан деле өтө берет негизи. Бирок ala hubbihi деген тигилерди мадахты кооздоп кетип атат да. Өзү жакшы көрүп туруп, өзүнөн көрө тигини ушинтип туруп берет дегенде. Сараң адамдыкы карам боло берет, бирок ал зорго берет да. Мажбур, эл эмне дейт деп. Ala hubbihi эмес да. Ай ма hubbihi деп атат. Ма hubbihi деген ошол берүүнү жакшы көрүп атат да. Шашып берет, şu берейин депчи. Сараң адам берип коеюнчу дегендей зорго берет ал. Бул нерсе ва залика аблагу фил карам деп атат. Карам, икрам деген нерседе карамдын маанисинде не балиг болуп атат. Аллаху алам мис-саваб ва илайхил маржи'у вал мааб.